Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Yaga election bengalalong arab sodesnem menta abaga patharum kra constituency ngi slavery yaga silver jubilee celebration yaga jinglong MLA junga abo patharum kra constituency ngongi pi kumni bagi nong patharum kra kinong laban nado ko por menshua ki jied MLA yung nong Jowai nado ko di nong Jowai na po silang rai uma sanbor chulai ru di nang nena po Jowai bojit menshua ba tia chilaro di nang nena po jentia hills habaki nong shillong ki jied yung nong Jowai benong MLA ke dia ayu yu pi ki nong Jowai ben jied yung Jowai benong MLA oh ya kata ya kata ro tang tu BJP be kinong shillong baro kinong shillong ki jied yung nong Jowai benong MLA jong BJP ang tempo shillong yang ngaru di na po silang rat si spas ne mun swa I may pun yung ki bay pun sa po ni silang rat ini kinong Jowai bala da kinong ki kriam la da ki kriam kilaban bor yung Jowai hang tempo shillong ya ke BJP kat no lele ga buram jong pi kinong Jowai bonjet yung Jowai hi na po Jowai na po jentia yung Jowai hi benlong u MLA jong pi kata kani ke bapidi berkat la da pimi na kani ke jaga penjob ya ka bejob ya ka BJP na kani ka constituency ke bama pi baru pidan ni sunat si bune banyu I ya ki pi ki samla ke dei bat shenrang ke rangba ke dei bat shenrang ke lokmi ke lokpa ke belai poi sya kani ke meeting na man mapiru pidan ke jing sngo mapiru pidan ke jing it ya ka parti BJP kumbang UI baga BJP Prime Minister Jungi Shri Narendra Modi uwe na ki tallest leader uwe na ki leader berjerong uba krautam uba along Prime Minister menta bela secara do frasnem ya kene ka rindia Jungi barag uwe badora shibun ba ki scheme ke bhai dei na ka bata ka jing mentoy jong paiba na ka bata ka roi ka par ba ka development jong ka state ba jong ka ri India hi barag uwe ima lakhan biam la de batai ka tunga de legi scheme ngai skwa banong ipi ka Ayushman Bharat ka ba mangi po Meghalaya kum health minister mansha spokesman long health minister kum frastem ngapat pagkot ibon long spokesman frastem ilawara e ka tunga Ayushman Bharat ka bangi ong mega health insurance scheme ka bangi ai hadu sanlak tingka na ka banta man ai jing subar haki hospital repair kibala empanel bat kene ka MHIS scheme kabala warna do Prime Minister jungi ka mangitip ka Ayushman Bharat nang tangi don ka PMAY kato ka yeng baduk Prime Minister Awas Yojana nang tangi adon ka kene ka bagi ai ka gas connection ka Ujala scheme nang bataki yeng ki jong ki gilong kemi ibadon kam Madora ay kedua gas connectivity connection haman lagi yang sistem ke jongpi idon ke sobagia scheme ke bai mai tip hai ke sobagia scheme nama idon hapo di engineer jongka MPDCL ke bakum no lora ay ke scheme i wat ai ke light ya baro yeng idon song yeng hapo kene ke Meghalaya ke jongi hapo ke India ke jongi kini baro ke scheme ke don se de ki old age pension neta ke don se ki job card MNREGS ke don se ki JJM laong mane ma lokhen biam beka JJM Jal Jeevan Mission har ghar har nal ban ai ga haman ki ye henre hadu banta ga yu I ba ka jingtrai jo ka sarkar ga pha ki bisa henre kim pai sho pat ba namar ba la panan kam bakla ko ma bitip state Meghalaya jungi de kita ki high level baro kita ki high level kita ki high level ki bala pencarut ya ga scheme kemudian jauh pai ba apa ke state Meghalaya ke jongi tidak tak daung ni ong ni pi bagi bon bah ki scheme ke ba menela de ong ru yo to khau baduk lai tengkau khau na do ke por jo ke lockdown jo covid ka ba ke por banga dang long minister hak ke por jo ke health department Prime Minister jungi bai I ya ke ne ke jinge ke bagi pai ba ya kendo ula announce what but ai ne khau baduk he ba ro jo ke ri India bar hadu mentawa no covid room nan shu
Andre hapo ne khao dong wan to che ke state ke jongi dong wan to che ke ke state na ka banta ban ai ke na ka banta ki baduk ki basuk ki bajanjar bagi nyo ai ke jimen toiling ba jong ne khao baduk nang ta ke don bon ba ke scheme nang sim pathani ke por ba dos ki we de ke dong tren ba ke jongi batang we ko ba dong pi balai ha ke BJP aga BJP ke long ne bala au mene u gagan jen bo prime minister jongi Penumlap hagano ke political party yang prime minister kita kemut yo ba udai tamu nong desa per railway station la perlong yo ko chief minister jaga Gujarat nang ta la perlong yo prime minister jong India bara goi kiwe ke party ki petang ki he ki han ki petang ki beruspa ban perlong ki nongket kam jaga party ban perlong ki minister jaga party ban perlong ki prime minister jaga party kinompet lalu nuru yang duk usuk yang kup silang sam silang datang ke parti kabala yang UI baro kinong cricket trekam mangingin khot aga kin hindi ki ong karya karta kemut baro selansar ngelong grup junut lada de presiden lada de secretary lada de presiden jaga mandal lada de presiden jaga unit lada de presiden jaga boot level lada de mana ki leader mangi baro ngelong ngerekat kedalang naga bantaban pengklanya ke parti dengan ngai pion kat ne krui piwan naga polling booth beper apa kena ke tu Jowai constituency ngai ba pinalai pa nang ni pinang pengklanya show agi booth level jopi pinang tray show agi booth level jopi pin khot iki meeting pin khot iki yuba kamot ki sabla pin khot iki mahila kamot kita ki lokme pin khot iki kita ki rangba pin khot dia baro ben one ben tray naga banta kena ke sing BJP Om day tang hapo ka ni tu Jowai ka sursi re bo bujencha hi barakoi ya ka bagi la ban yo kita ki official candidate ki ban ele election ki ban job na ka BJP tengo ong pi khot bagi wer pi baro to ngi tre sitam au arpo lai kata double engine ngula ong ki dongkren blakren na chua juga la sisa ngi pen urong la ngi yo tang double digit la ngi job sipo khasan ar khadre arpo se mangkadai ke BJP ke led government keban sensiar hapo ke bekelia ke jongi ke bangin dan hapo ke state ngindan ru hapo ke center hak bay alam jong prime minister jong Shri Narendra Modi ji ngin yo si bon ba ke jingkerku ngin yo si bon ba ke development ngin yo si bon ba ke jimen toy nak bantau duk usuk ukup silang usap silang nak banta ki ba balik puli nak banta ki balap teman nak banta ki tuki nongrap nak banta ki tuki balik school nak banta ki balik university baro ki skim beper nak benda ai ke roi ke par ko mayui hapo India baro ko wei kumno bakas NHAI National Highway Blasna mo igidi Authority of India NHAI nak ki surak ke bun ma nak benda ke jingsuk jinglet jingwan yo pai ba ke jongi ha bagi lihat nak wei ke jaka ling ba ki surak beper PMGSY baro ki skim ke buan menela ong prabusan adu kendai 4% ya kini skim baro ki one bed nang te na po central government lada lele na yuan lada yo ay ta double engine ke state government ro ke BJP ke central government ro ke BJP ke ong ip 101% baro ke development ke one bed na government of India ki bola menyerap individual ke simet ki bola menyerap ki group ke bola ke imlang salang ki bola menyerap haki community jongi haka state ke jongi haka district ke jongi beper ilaman ash bun ba ki skim roi ki ban penroi haka state ke jongi ling ba ke jingira jog ka sarkar India ka central government ka bala ilam da Shri Narendra Modi udai prime minister bi jongi today na ta daw nga khot bangai wer pi baro si sen nanin gani meeting da bri phai no sila ki jongi snong sila ki jongi unit sila ki jongi mandal sila ki jongi polling booths so bahaban da trace tamba da yu bah bagi ra ban punjab tam ada tin yo candidate yu jongi na ka BJP nang ne na po ka tu Jowai constituency tinginget dai bang pi kita ki ba long ki bai semua bong dai bang pi ki ban ai ka jingjot dai bang pi ki ban trace tam dai bang pi ki ban la ban let chiki u candidate nu candidate ru dom la ban poitan cha baro ki yeng kesem ke jongpi dai bang pi kita ki spokesperson dai mapi kita speakers ki ban lei ban tep chi snong ki thau chi ki dong ki jaka
Ki mau mengenai don ong ba ni belai don kami BJP mentah halo jo kini nongrem kabangi EU Prime Minister jungi Shri Narendra Modi ji bula ais bor bagi skim dak pada jimen to jo upai ba jungi dengan sim hani ke por pi sibo ya nas pengema yang saya set lada ki nong shillong ki jied nong Jowai ha ke BJP dengan ngej bagi nong Jowai ki jied ke BJP na Jowai boleh sibo ke besi jango ubeng seker kulang ini Kembali sebuah sah, dari siang piwa kelam besar